Yesu CROSSPOINTE MIEN Baptist Jiu-Baang hệ như chip miền mùa tại Buoqc Tin-Hungh bua ói Buoqc Tin-Hungh yếm bua bảo như Nzung yếm bua phồng họ nhé yếm bua Muangx hãy cho như tổ với nái bua chỉ con bền bua như xin bua như hiếu bua như linh quân và thố sinh linh cho phiên sang giáo bua thố sinh linh to tổ như miền tổ trả Ging-Sou máy phiền và máy phiền chiếu như hòa thố sinh linh bun Muangx như miền hãy chip tu tông Tin-Hungh ói nên bua hiếu nhé và thố sinh linh to bua hãy nhé yếm bua nòm dì bịa bua như hiếu để hãy chán chế bua như hiếu为tu好tu hiếu liu chiến tổ bua hai xiên muốn Yesu Kitô hai to ni như hòa mình lồng tu họp yếm bua như mèng为pun bua cao hai hiếu nín cao hai ham nín cao hai nín yếm bua như mèng bua chỉ con bảo dung Ceng Tin-Hungh liu ya lom roi chọn chiến khoi bua như hiếu tại Muangx ni như bầu tổ khu phiền mùa hai tèo bữa Jiu-Baang miền một sợi chiếc bao à hắn nó Tin-Hungh bay phiền miền cả bề liên mình thao Galilee sen na xa lên mùng câu phiến của tao miền mình nghe của hiệu Maria Tô Joseph tu con gieo của tao xiên miền mình thao bùa đi tô bè ngon cùng thao về chiều thao mê yiem nhà trẻ cùng mê Maria nhiều hoàng bài bia nhiều vinh miên với hai tiêu hàng ngày nó còn về phim miền đèn buồn Maria mai tung cạn chia chiều ham mê mê ôi mai xin dung tu tạo to mê ôi chú thềnh ni chuột của hiệu Yesu tô bên ba miền quang dễ chàng làm tin lối từ giờ hồ niềm ham chiều của tao nhẹ to Tin-Hungh cùng nhìn chỉ đã bị nhẹ quê nhẹ liều cùng nhà không dễ phun nhẹ liều sâu hùng nhẹ hùng nhẹ hùng hồ nhẹ liều mai hai chia Maria anh nào nhẹ mai quay chia to của nhu nhẹ hàng hai nó hai mai xin con của Maria sinh linh ôi chia tay yếm mê Tin-Hungh nghe cha ôi chia chiến mê mê chiều từ ta mãi mãi rồi về chính thế nghe phụ chuối mãi mãi hai nhung Tin-Hungh mãi hai giờ chiều tao nhẹ dầu chiều nhẹ bao tai ôi chú hàng mấy con nhỏ à con liu hòa phiên nhẹ người nhà Maria kinh mai on nó đừng điên miền kinh tu chỉ chiều em
Yesu Kitô trái chia nhẹ chính nhẹ yếm tin con liều chia nhẹ phù buồn thao yếm nhẹ mẹ yếm ra kén bùa hò tu Tin-Hungh nhẹ phù sao chiều nhẹ sẽ Tin-Hungh buồn đông mùa mai chỉ tu nhẹ chiều có liên mai buồn mùa Hoc-Dauh tu nhẹ chiều có liên mùa suy miên tu sao chiều choáng mèn chiều mùa xiên cao Tin-Hungh chiều từ mai bèn on chiều có liên mùa suy miên tu sao chiều choáng mèn chiều lô nhẹ nhung nhung chia sẻ nhiệt xuống bên xiên dây tai nhẹ lên xin Tin-Hungh quê Yesu chế nhẹ phù tu sinh linh liêu phù buồn thao chuối miên chiều Yesu Kitô yếm tin con nhẹ phù mùa chuối miên tu chi phù tên tu liêu chiều nhẹ phù Yesu liêu tuôn miên mang quân kim sao quân quen liêu phù chia cho bài miên giảm giá mai gánh dịp chiều nhẹ phù lông trên nhẹ phù sẽ chiều Yesu Kitô cho có liên công suy miên buồn cõi nhiều chuan xiên chiều buồn xiên nhung chia tu xiên xiên mẹ yếm chiều chiều có liên lung kia miên tu chẳng cõi nhiều xiên chiều xin chiều nhẹ tôm chiều em suy miên thơm mai trái nhẹ quê chiều trăng kia bài Yesu chia tai chiều yếm tin con liêu chia tai nhẹ tôm phù Immanuel Yesu Tin-Hungh sao bùa yếm Isaiah tâu qua con nhẹ chẳng hồ mai tông chia ton mai kèn gieo chia ton nhẹ miên quê sinh linh dâu nhẹ của hong xin hỏi mai đông xin yêu tu tao ton min choan của hiếu Yesu Kitô Yesu sẽ Tin-Hungh xin con vô bên bao bang miền quê chiều lung địa miền mê đứt chui Yesu Kitô Immanuel yếm liu yếm nhẹ tô Yesu sẽ nhung nhung nhẹ chiều
bột xin nghèo linh quân bè nhẹ nhẹ hai tao chia tu căn sẽ suy miên in xin chiêm tu chiếu chiếu Yesu hai tao xiên cao chiếu Yesu Tin-Hungh nhẹ đồ to chiếu tu Iu-Mienh Yesu Emmanuel Yesu Liu mai quang mùa Liu sao mùa Giang tiên đế đô con đế chẳng lang cùng Yesu buôn của hiểu Giang tiên Yesu tai lo bột xin nghèo linh quân bèn nhẹ nhẹ hai tao chia tu căn sẽ suy miên in xin chiêm tu chiếu chiếu Yesu hai tao xiên cao chiếu Yesu Tin-Hungh nhẹ đồ to chiếu tu Iu-Mienh Yesu Emmanuel Yesu Liu mai quang mùa Liu sao mùa Tin-Hungh Liu mai quang mùa sao mùa
bữa chiếu Tin-Hungh mạn hùng như hùng mạn chiếu như chiếu há miên như chiếuใจลุงใจดาวใจหมาดหมดอย่างเจียวอีบัวเชงไม่บัวไทยไม่เจียวที่รุ่งน้อมเจียวหัวอีบัวตะกับจุนนะอีบัววางไม่คู่เฟียนอย่าโทษไม่เยี่ยสิงลิงกว่างไม่เยี่ยจุยอย่าโทษไม่การเยี่ยสิงลิงต่อเช่นอีบัวคอยไม่เยี่ยโยแกงแทงเช่นอีน้ำหอยอีบัวตุ้ยน่าจ่อเช่นวางไม่คู่เฟียนเจียวแทงเช่นปุ่นตรงว่ามันเสียนเย่หรือบัวอย่าหัดวางตุ้เปียเหี้ยวเจียวการเยี่ยสิงลิงจะโกงเยี่ยมเอาเต่าเยี่ยแมงโออย่าแทงเช่นปุ่นตรงว่าเต่าเยี่ยเมียนหรือบัวอย่าให้เต่าตายปุ่นวางเยี่ยเมียนอย่าให้วางตุ้เปียเหี้ยวเต่าเยี่ยเมียนให้เต่าตุ้เมงเยี่ยเจียวอีบัวcho năm châu hồอีบัวเหยียดจุ้งจิวปางต่อยใช้บัวเยี่ยมชงตองเยี่ยเมียนเหยียดจุ้งในบัวกับเช่นจุยปุ่นเจียวเยี่ยสิงลิงต่อยบนน้ำเจ้าโหเจียวอย่าแทงเช่นตรงอินหอยรวมตุ้ตายเยี่ยไฟว่าเตะว่าเหยียดเจียวกันเนี่ยปุ่นบัวให้ตุ้ให้เต่าเจียวอยู่คู่เฟียนอย่าเจียวคู่เฟียนอย่าให้กอมนะลุงเดียปุ่นเมาตาเมียนปุ่นอีบัวอีเมียนฟิงให้ตุ้ให้เจียวอยู่คู่เฟียนตุ้ให้เงี้ยวเตะหรือบัวอย่าก้อยเงี้ยวตาจิบเจียวจะเลยไปเยี่ยเจียวเจียวโอเจียวอย่ามาเตะตรงว่ามาลำมุนเยี่ยตุ้ตายเตะเจียวกันปุ่นฉางปุ่นชาหรือบัวตีนหอยตีน้ำเจ้าว่างเสียงเห็นจนตาจ่อเจ็ดเชงเจียวโอน้ำเจ้าอีบัวยาหมวงเจียวคู่เฟียนอีบัวจุยเจียวเยเปนะแพสเดนปุ่นเจียวเยชะสิงลิงต่อเจนินปุ่นินโตเยคู่เฟียนแต่ยาวอีบัวปุ่นอีบัวก้อยบัวเยเหี้ยวยาวอีบัวปุ่นอีบัวไฮเอเจียวปุ่นอีบัวเยแมงไม้เจียวแต่เจออีบัวเยเจียวเจียวโอน้องน้อยบัวแหลงจริงน้ำโชอีบัวจุยนะแพสเดนจุยเถาตอนสัจเจฟานเยเมียนปุ่นอีบัวอีต่อแต่ฟานเยเมียนอย่าให้ฟานตุ้เมงโตเยเมียนอย่าให้โตตุ้เมงแต่ปีบัวจ่อเจ็ดโหอีบัวแหลงจริงโทษเสียมเจียวสูชินเจบัวอาเมนSo greetings to you in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Vì quang chăm búa vì Yesu Kitô nhé búa. Well, we haven't been back in a while, partly because of COVID. Lao tế núm tu ta cặp chun chào búa vì chú COVID Has COVID impacted your lives? COVID hỏi tên búa như phái, nhéo tên búa như mẹ như phái. And one of the impacts COVID has had, not only here but around the world, is fear, isn't it? Khi tu COVID nè, ta có yếm nái châu hỏi bùi na và hỏi lùng đĩa miên, yên dùng hỏi này xe bùn miên cầm dĩa, chế phải. And fear is a reality in this world in which we live. Ý chẳng bùi yếm như ý kít lùng đĩa ý trả hỏi nè, cầm dĩa sẽ kê bê dùng chiên nhé tông miên buông chủ nhé. And just in the last year, the world has become even more frightening. Chỉ tánh hiàng nó, bùi như lùng đĩa anh cao phát mà chiên dùng cầm dĩa như cháu. As we see the warfare that is taking place between Ukraine and Russia, it's a concerning thing, isn't it? Bố bỏ đó, ta có mà bỏ trả ở yếm bố Ukraine, chào Russia bỏ trả, bố bỏ thảo mà chiên dùng kinh, chào phim nhé. And how will that affect us and affect our economy? Này nó về cho nó bỏ trả, nó hỏi thảo búa, nó hỏi thảo sâu sệ như cháu. How will it affect every area of our lives? Nó hỏi thảo tông nôm tông yêu bùi như mẹng. I know you've given some thought to these things. Ý tôi có một chuỗi chứ nó ý nó nải nó bùa hâm chứ như Sometimes you just can't help but click on the internet. Rụt ba là mình hay thèm cái cần bà mày yết ngang yêu internet Or if you turn on the TV, you can't help but hear about it, can you? Mày bố chứ TV nè, chúng mày mình chủ nó đại lò chúng mua ta hại thảo ạ. Fear is a reality. Cầm dìa sẽ chiên xì. There's a message, however, in the Christmas story. Bà mai khu phiền yếm nái Christmas chẳng hồ. And in the Christmas story, there are some key players. Yếm nái Christmas chẳng hồ, phải có Christmas nhé, Yesu tổ bên ba miền này, mai chia tao tổ chiên như miền như này. And among those players are the angels. Yết nhiều chiên như miền như này sẽ phìn miền. Angels are messengers of God. They are spirits. They're not people like us. They aren't human beings. Phìn miền sẽ nó phải tàu phiền như miền, thì đúng phải nó tàu phiền như miền. Đúng sẽ hang bữa nào mai xin nó bên tàu. The word angel means messenger. Chén nhưว่า angel này sẽ phan ta bên có tàu phiền miền phải tàu hòa miền. And in the story of Christmas, in the Christmas narrative, they play the part of being messengers between heaven and earth. Bố bỏ thảo có thảo Christmas đã phiên miền như công sẽ nó tàu phiền thèn thiên tông tàu thảo buôn thảo ba miền. And there's one thing that they say over and over and over again. Yết nhung đó phiên miền con chia dùn nhé. When the angel appeared to Zacharias. Đó phiên miền hình xuất tai buôn thảo Zachariah wa. When the angel appeared to Mary. Đó phiên miền hình xuất tai buôn thảo Maria. When the angel appeared to Joseph. Đó phiên miền hình xuất tai buôn wa Joseph.
ปอด And when the angel appeared to the shepherds, ตัวฟินเมียนหินชดแต่ปูนเกาปะกี้ยุ่งเมียนปอด what did he say? หนึ่งบุกองยุ่งฟิเบียนกองยุ่ง Fear not, fear not, fear not, fear not. Don't be afraid. ไม่ต้องกำเจียไม่ต้องกำเจียไม่ต้องกำเจียไม่ต้องกำเจีย I need to hear that message. เยี่ยจะหายทำหนักคู่เฟียน I need to hear it not just with my head, but with my heart. เยี่ยมตาคงเอาหายเยี่ยมเย็นนอมไม่ไปเยี่ยจะหายเยี่ยมเยี่ยเหี้ยว We need to not be fearful บวมหอบจะกำเจีย because Jesus is the answer. 为主耶稣说ตัว做เตาเนี่ยก็为ให้อยู่ตัวแจ้กำเจียว่าเตา He is the Prince of Peace. 耶稣说ตัวแปลงอ่อนเนี่ยเจียว The scriptures in Isaiah chapter 9:6 tell us that his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. เย็บอิสยาโซอ่ะกองจนเมงเนี่ยก็แต่ก็เยซูกิตูเซจะแปลงอ่อนเนี่ยเจียว So we live in a mixed up, messed up world, don't we? บัวเยี่ยมเนี่ยลุงเดียเยี่ยมอีจ่าหอยกินลุงเดียเก่งไม่เจียยุงว่าเนี่ยสีอ้อเนี่ยสีเจ้าเนี่ยสีไม่เจียยุงฟันไฟหลุนเนี่ยเจียไฟ And in 2 Timothy in about 68 AD, the Apostle Paul wrote to his son in the faith, Timothy. บัวปอหรอเปาโลเฟียเฟียนมีปุ่นเท้าทีโมไทอ๋อนินหังนกอง And he said to his son Timothy, "This know that in the last days perilous times shall arise." นี่หังนกองนี่ก็นี่บัวเท้าทีโมไทนี่ก็ไม่อ้อยจู่หิวตู้เท้าเซตมวยเนี่ยหอยเนี่ยไม่เข้าหายเนี่ยสี I believe we are close. We are in those last days. บัวอีจันเยี่ยมเนี่ยโจนะเก่งตัวเซตมวยเนี่ยจังหัวอ๋อ Jesus came 2,000 years ago. เยซูตายอีชินหยังจะตายเมีย And before he left, he said, "I'm coming again." ดังนินจวนที่ต่อนี่ก็แย่งเอาตายจุน And I believe he is coming shortly. อีเสียนก็นินเล่าตาย So it should not surprise us that these are perilous times. โซบัวมจะก็อ้อบัวห้องเพยฝูก็บัวเยี่ยมเนี่ยจังโหนะเก็บเป็นเซตมวยเนี่ยหอยเนี่ย Jesus warned his disciples in Matthew chapter 24 about what the sign of the end of the age and of his coming again would be. เยซูนี่ต้นในสายก่อบนก็เซตมวยตัวนี้ตายเนี่ยจะโหนะมาให้ยุ่งบิ้วมาให้ยุ่งจ่องเจ๋ง You will hear of wars and rumors of wars and nations rising against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in various places. เยซูนี่ก็ทาวุจันไม่บัวตู้หายเมียนเบาะต้มจ่าอย่าหายเบาะต้มจ่าเนี่ยเฟียนป่าใบบัวไม่ตรงกำเจียมันได้แต่ดงหายออยจุดชดได้ป่าเซตมวยเนี่ยหอยเนี่ยมาแกล้งเท้านั่นฟิงชาวฟิงออยเบาะจ่านั่นน้ำกั้วชาวน้ำกั้วออยเบาะจ่าไม่แต่ตองออยงอหางไม่แต่ตองดาวตง So Jesus said, "Be afraid, shake in your boots, be scared, act out." เยซูก็กำเจียสิ้นจีนไฟ No, นั่นเจ๋อ he is the Prince of Peace. 为主你说走平安耶红， He brings peace to our hearts. 你本不耶晓买平安， He will give us the very peace of God, 你本ตัวทิ้งหุ่ง耶平安， and we can experience peace with God. บุให้买平安ชาวทิ้งหุ่ง The message of the gospel, the good news of Jesus Christ, คู่เฟียนก็ถ้าก็เยซูกิตูเยคู่เฟียน starts with peace with God. เจียกอนปุนบัวไม่แปลงออนชาวทิ้งหุ่ง We'll make that clearer as time goes on. บัวปอดตุ้มเม่งเย่บัวโถเจมิง So in Luke chapter 1, ยมลูกาโซตลวดจาง as the story of the Christ child begins, it starts with a priest by the name of Zacharias. ยมลูกาโซตะเย็ดจางเจียกอนก็ทาเย็ดเต้าตัวนี้โจไซเมียนในบัวเหี่ยวสักคาลียา Zacharias was serving in his role as a priest of Israel. สักคาลียาเสจอยตาต้มไซเมียนโจไซเมียนถึงว่าอิสราเอลเมียน Historians tell us that there were so many priests in Israel at this time that perhaps only one time in a man's life would he get to serve
in the full function of a priest. nếu bố có ngỏ nếu có thảo trà như miền có yếm nom chẳng hồ phải yếm kít lùng đĩa này mai châu tôm sai miền chăm chia tàu nhỏ lên nào cho hỏi là yết xế miền yết tàu miền này tu dùn châu quăng mình công ha. This may have been the one time in Zacharias' life that he had that special privilege of offering those sacrifices and standing in that place between God's people and God. Nãy tế ba bên yết dùnตัวสักคาริยาtu châu côngตัวchâu quăng này công châu tôm sai miền này công to mi chia thèn ba miền to cái này mi chia về bún thịt hùng. And he was offering incense representative of the prayers of God's people. นี่ต่อว่าหุงมีจีเอาไว้จุปิวเมงก็ถ้าก็นั่นหนูบุญเย่เถงปาเมียนก็ถ้าก็นั่นหนูบุญเย่เต่าเก่าฟังก็นั่นหนูบุญเชงพุทธทินหง And something amazing, astounding happened. เรียนนี่ห้างนอโจอ๋อเสียเบียนตู้จุนห้างนอโจห้างเรียนมาอยู่บัวห้องอีสิชั่วตาย An angel of the Lord stood on the right side of the altar. เรียนฟินเมียนอ๋อโซ่จัวกะเฮน And Zacharias was troubled. He was afraid, and fear fell upon him. ซาคาริยากิ่งกับเจียก็ไว้จุนินกิ่งกับเจียเจง This is the first revelation of God that is recorded for us in Scripture for 400 years. นายเซตัวตะเย็ดเจียจุนทิวเอกชาวนบุก้องว่าไว้จุชินดางอ๋อเฟยแปะหางจีตายทินหุงชาวนบัวจิวทงก้องว่า 400 years before God had spoken through Malachi and Nehemiah, เฟยแปะหางจีตายแหละทินหุงก้องว่าทงทางในตัวว่าเมียนยูว่าเนเฮมายชามาลาคีอ๋อหรือว่าเฟยแปะหางบดงจางในแกะเจียทินหุงชาวนบัวจิวทง and those were the last books of God's revelation in the Old Testament. แต่โซ่เดเซโยโลงแงงว่าโซ่ตัวทินหุงชาวนี้แปะฝีเมียนจิวทง Now, 400 years later, an angel appears and speaks the word of God that's recorded for us in Scripture. เรียเฟยแปะหางจิลิอ๋อฟินเมียนหินชั่วตายอ๋อก้องว่าชาวสักคาริยาตรงฟีเจชดยันนะลูกาโซติยจางนะ This was amazing, and Zacharias understood this was incredibly significant. นักเก่งบัวห้องสักคาริยาฮิตุยนักเก่งเหล่งเจ้หายเน่ But not only was the appearance of the angel astounding, it was the message of the angel that was even more riveting. ตานก็ตัวบัวห้องเย่ฟินเมียนหินชั่วตายป่าเก่าบัวห้องจีเซฟินเมียนเต่าเย่ว่า Chapter 1, verse 13, the angel said, "Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard." อยู่ว่าลูกาโซติยจางเจฟามเยี่ยมฟินเมียนบัวนินสักคาริยาไม่ตุงกำเจียโอตรงไม่โทษทินหุงเตว่าทินหุงหายเมีย Fear not this morning. อีดอมไม่ตุงกำเจีย God hears and answers prayers. ทินหุงหายอย่าเต้าเก่าเนี่ยว่า What was Zacharias' prayer? สักคาริยาเก่าโทษยุง Zacharias was an old man. สักคาริยาเสไปตะเบียนโกเมียน His wife was an older lady. ในเอาโกหาอย่าเต้าเมียนโกเมียน They were past the time of having children. หนูโกหามาแต่ไม่ให้จีจังโหเมียแต่ไม่สินเมียนะ They had never had any children. She was barren. นี่เอาให้มากกว่าอ๋อ They had prayed and prayed and prayed. God, give us a child. Give us a family. หนูว่าเต่าเก่าโทเจียวหาปุ่นยีมันห้วงต่อยปุ่นยีมาเต่าฝึกช่วย And the angel speaking in behalf of God said, "You will have a son, and his name will be John." วุฒิหอยฟินเมียนอ๋อเทงที่หุงตัวว่าบัวนี้ก็ไม่อ่อยไม้เต่าตอนนี่บัวอาจจะเหี่ยวโยฮัน And this John will bring joy. โยฮันอ่อยปุ่นเมียนไม้อ่อนหล่อ Many will rejoice because of him. ไม้เมียนช้ำยาตู้อ่อนหล่อเวนิน And he will be a great man in the sight of God. นี่เสไปยาเต่าคู่เมียนเยี่ยมที่ลุงจับเฮียน And he will turn people to God. นี่อ่อยปุ่นเมียนก้อยเหี่ยวจนตายเสียนข่าวทินหง And he will make the way ready for the Lord himself. นี่อ่อยเถงเยซูหลิวเลอ๋อฟ้าก็คอยเจ้าฟ้าเบนเจ้าบนเยซูกิตู He is quoting verses that relate to
the ministry of John the Baptist. 你講頭講嘅話，四喎嗰頭嘅約翰就我咪嚟講嘅話， He will make people ready, this John the Baptist, people for the Lord. 你愛變面嘅曉，愛改變嘅曉，就帶變真曉接照。 In John chapter 1, John the Baptist was asked, Are you Elijah? yiem約翰數變哪個約翰，ไม่ใช่以利亞飛。 He said, No, I'm not Elijah. 約翰講yiem就以利亞咯。 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way for our God. 耶穌要行yiem tập bùng hoang như miền, hiểu chứ bùn miền có chú bền chàng, chú khói chéo trả như bùn chiếu yang. John the Baptist was quoting from Isaiah chapter 40, verse 3. Bố bảo Johann thấy miền chiếu mô miền lấy tao, nhìn con tao Isia tàu hòa như hòa, nhìn con này. He was saying, My life is to prepare you to receive your Savior, to receive your Messiah. Johann chiếu mô miền lấy miền này có như con sẽ bền mà bùn như hiếu, bùn bùa chip chiếu Yesu Kitô. This is a promise that was made 750 years before Jesus Christ was born. Ná là sẽ chiết bé chụp hàng Isia tàu hòa miền con lẹng chứ có hăng nó con liền xuất tại tỏi hăng này. John the Baptist understood who he was. Johann thấy miền chiếu mô miền lấy tao hiếu tôi nhìn sẽ tông hay tao nhé. And Jesus said of John the Baptist, he is the greatest man born of woman. Và Yesu cần có Johann thấy miền chiếu mô miền lấy này bên tôi dịch tao khu miền bên khu chiếu tao miền tôi yếm xiết tòn dùng xuất tại như miền. God is a God of promise. Tin-Hungh tôi nhìn chứ đi lẽ như hòa cháu như He Tin-Hungh. hears your prayers. Nhìn hai thầm bua tao cáo như hòa. He hears my prayers even after I've forgotten my prayers. Nín hiếu hai thầu bữa như tà cáo à, không cóจุดba bữa tà cáo, liền bữa cái chỗ là khu bữa cái tà cáo như vậy. Zacharias and Elizabeth were so old they'd probably forgotten that they had prayed, or they maybe quit praying. Nếu bữa cố có liền tà cáo có lau có,แต่ป้าจะนึกว่าchỗ là khu,นึกว่าtà cáo như vậy,แต่ป้านึกว่าtà cáo có lau có mắm tụ liền chỗ quảng tà cáo như vậy. But God heard and He didn't forget. Bà thì đúng hayนึกว่าtà cáo à, thì không là khu. God is a God who answers prayer, and you can trust Him. Tin-Hungh sẽ tao tao bữa tà cáo à, như Tin-Hungh mày bua hay bùng hiếu tôi nín. Don't be afraid. Mấy tuần cầm gì? Pray. Tao cáo Ask God for help. Thố Tin-Hungh thèn. He will hear. Nín hai bua. He will answer. Nín giờ tao mày bua Amen. Amen phải? Amen. There's a second player. We're moving from like scene to scene as we move from person to person and angelic revelation to angelic revelation. Bố bỏ dịch khang suy chỉ khang phiên miền tàu li phiền bùi tàu li anh suy miền tàu bún căn tàu hang nói khang chỉ khang bố bỏ thằng hang nó. So Elizabeth got pregnant and it was the talk of the town. So tàu sẽ to đó đi mai xin li chẳng năm láng vậy hiếu tôi gì. I don't know how old she was, but it says she was definitely past being able to have babies, and everybody knew it. Li ni tôi có đi đại cổ ông bà hát tao yêu láng miền hiếu tôi ni cổ con hát mát quá ông bà đi mát quá. But now she's 6 months pregnant. Li nào hồ ni mai tôi chú hạ nhẹ miệng. Second trimester. Ni mai thảo ta nhẹ Zaangc miệng ni mát quá nó bố bỏ nhẹ Zaangc nó bên ta nhẹ Zaangc miệng. In her 6th month of pregnancy, an angel shows up again on the scene in Luke chapter 1. Ni mai quá thảo ta nhẹ Zaangc phải ta nhẹ khang li phiên miệt anh tai. He showed up to a virgin by the name of Mary. Liễu hoán rụt phiên miền tại thảo tao sẽ to lùn nhé cái buổi chín chẳng to như miền tao sẽ to như buổi hiểu Maria. She was engaged but not married yet. Miền khô con chàng nín mình bà cái tòng cha. The angel came to her and said, Hail, thou who art highly favored. The Lord is with you. Blessed art thou among women. Phiên miền tại thảo con buồn này con phiên miền anh con buồn nín Maria nín con buồn này con mày kinh tu on lọ mai on lọ hài. And then it says,
She was troubled at the angel, saying, phiên miền con bữa này mới keng tu long hải xìa để ní cái hải cầm dìa hải. and in verse 30 it said, Mary was troubled, she was afraid, and the angel said, Fear not, Mary. Với chỗ phiên miền hắn con bữa nín ởเลยนะphiên nín cầm dìa hảiเลยphiên miền hắn con bữa nín yếm Luca số tại yết cha tại chiệp những có phiên miền anh con bữa nín Maria mới mất tung cầm dìa ô Tin-Hungh chế en bún mày. Fear not, Zacharias, God answers prayer. Nì có phiên miền con bữa Sakarian tu cầm dìa Tin-Hungh tao bây ta cáo à. Fear not, Mary, you have found favor with God. Bữa Marian tu cầm dìa Tin-Hungh chế en bún mày. And you're going to bring forth a child, and he is going to be named Jesus, Savior, Deliverer, Yeshua. Mỗi ai mai tao ton dùng tu tao ton ta ní bữa hiểu Yesu diều lùng đĩa miền như chiếu. And Mary asked the obvious question, how can this be, seeing I have never known a man, and that's the only way I know that this could take place. Mariam bị hiểu đại cả phiên miền yếm keng bồi chỉ ton yên hai mai xin với chủ bồi ton cho mai xin And the truth is, that may not have been the only, I'm sure it wasn't the only question that Mary was asking. Nì ham ta nắm chế được chiếu à Maria nải hăng mai chăm chiếu nì nải nhé. If I'm going to have a baby and I'm not married, what are people going to think? Có gì ở mai của yếm cái tông cha hắn nó bùi láng vì hắn nó ham thà yế anh rồi nè. How is my family going to treat me? Nhiễm hoang tỏi hắn nó chỗ bún yế hắn nó nè. Are my friends going to think that I'm crazy? Nhiễm tỏi nhiễm chào tỏi là hai đứa hắn nó có yếm Zaangc phải. And are there people so concerned about this that they might want to execute me for immorality? Để ba nó ở tại yế pha với trốn chỉ gì cháu nó hắn nó hỏi yế phải. And the angel explained to her, the Holy Spirit will make this happen. Để phiên miền phó mình bữa này có sinh linh ở bún mê mai xin. And it will be the miracle of the virgin birth. Nãy tôi bùa hong tôi mình xia ton mai hi tu chỉ chẳng ton ở dùng tôi tao ton. And don't forget verse 36. Remember Elizabeth, your cousin, your relative, she's an old lady, but she's expecting 6 months now. Chẳng chế mới mua tỏi vợ ni cố dừng á bà đi mai chế cũng á ni chú mai tôi chụp hạ nhỉ mẹ. And the angel says this in verse 37, with God nothing shall be impossible. Phiên miền con muốn nọ sẽ con Tin-Hungh nọ mai hay nhủ nín hay chậu. Do you feel like you faced impossibilities in your life? Bữa ham ta yếm bùi mèng này rồi ba bữa hai mà nhủ xì yếm bùi mèng ta bữa hai chậu mình á chậu thong chậu thảo chậu thầu phải. Things that happened along the way that you said, I don't know how I'll survive this. Xì cho ta yếm bùi mèng bữa ham ta có tại yếm chậu mình á tại yếm hai xiao tại yếm hai chiang hai chậu mình á phải. And yet here you are this morning. Bà ý đom bùi yếm trên ai ní. And God has brought you through. Tin-Hungh tòm bùi chia tai. And it is that God that would speak to us, the God of Mary and Joseph and Zacharias and Elizabeth. Vũ tao Tin-Hungh tại tông xin đảng vũ tao Tin-Hungh bún thảo Zachariah bún thảo Maria bún thảo Elizabeth bún thảo Joseph tại tông tại Tin-Hungh tại tông tao Tin-Hungh bún thảo bùa phi hăng nhé. With me nothing is impossible, God says. Tin-Hungh càng có nín mà nhu nín hai chậu. And Mary unquestioningly then responded and said, Be it unto me according to the word of the Lord. Maria tao phi miền có hăng nải no kinh ê trên chiếu con như hòa xuất ta ê trên chiếu hòa. And then Mary got up and she went to Elizabeth's home in Judah. Ủa rồi Maria chỉ xin tài chiều mình Elizabeth nhé biểu. Remember, Elizabeth's been expecting for 6 months. Bữa chàng cho Elizabeth chung mai chiếc quả tôi chú hạ nhẹ. The Holy Spirit has just conceived the Lord Jesus in the body of Mary. Sinh linh khô bùn wa Maria mai chiếc xin hăng. And so she goes to a safe place with her cousin. Liền đi mình mảng nên mua tỏi ọ. And there she has more affirmation and encouragement from God as the babies, John the Baptist and Jesus Christ. John the Baptist leapt, and the mother of
his mother's womb. liền ta ha mi thảo mạng nên mua tỏi hắn bà mi thảo này anh tu on hiếu nhiều với chủ cung hóa yếm Elizabeth nhé cái xia nín ở hết có Maria thảo hắn nín piu ở yên cái xia piu liền nó bún chinh hiếu tu con ở. And Mary abode with, or stayed with, verse 56, with Elizabeth for about 3 months. Ủa cho Maria cho Elizabeth yếm bùa hà nhỉ vua. 3 months, 3 months, Bùa hà nhỉ. 6 months. That's when Mary went. Chú hà nhỉ ở. 3 more months Mary stayed. Để Maria như chú bùa hà nhỉ. Ooh, what's about to happen? Để hắn dùng xuất tái ở để con đua hà nhỉ liền nó. John the Baptist is going to be born. Johann thấy miền châu mình lấy ni xuất sẽ ở. And so, before he was born, Mary went back to her hometown. Đảng của đảng của Johann thấy miền châu mình lấy xuất sẽ ở Maria anh chuẩn ni làng mi. Now, for the next character in this story, we turn to the Gospel of Matthew. Có bùa mảng thảo tiền chuẩn đó phiên miền anh con hòa cháu miền nọ bùa chuẩn mi mảng thảo yêu ma thai sâu. And we read in Matthew chapter 1 Bùa tổ yêu ma thai sâu từ yết trang. how Joseph became involved in this situation in a more knowing way. Nếu cho hỏi tôi con chàng Maria tao phiên miền ha nó tàu phiên bùa nín. Now, the birth of Jesus Christ was in this way. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, before they had union together as husband and wife, she was found with child of the Holy Spirit. Bùa hít thảo có kỳ sâu này có thảo có. Joseph con chàng Maria liu nín mai chứ xin ở. And Joseph was a just man, and he did not want to make a public example of Mary. Vì sinh linh bùn nín mai chứ xin liu bà Josephเป็นคู่เมียนnín nói châu sĩ tại ở bùn hắn ni Maria hai bài hiền phao hắn chứ bình chứ thủy như ấy. He thought on these things, Nín hiếu ham ở. and then it happened again. Nín hiếu ham hắn nó nín ham chứ con ô y con chàng tao sẽ to sẽ yếm mà nín mà qua ở nên yết cho hắn nó châu nín ham trên. An angel appeared. Lẽ châu cho phiên miền cho hiển cho tai. And guess what the angel said? Mà ta phiên miền hắn nó con bùn nín. You tell me, what did the angel say? Mà ta phiên miền hắn nó con rồi nè. What did the angel say to Zacharias? Phiên miền hắn nó con như bùa Zachariah ở. Fear not. What did the angel say to Mary? Fear not. What did the angel say to Joseph? Bùa phiên miền con bùa Zachariah mấy tung cầm gì à? Phiên miền con bùa Maria mấy tung cầm gì à? Bùa ham tại phiên miền con như bùa Joseph mấy tung cầm gì à? Fear not to take Mary to be thy wife. Mấy tung cầm gì à? Cún to Maria châu mình áo. Mary will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Nên con ở phiên miền bùa Joseph có Maria ở mặt tàu ton mới ở chỗ thế nên chốt bùa hiểu Yesu vì chủ nên châu như con sẽ ở chiều lùng đĩa miền phải có bún bẻ phiên miền lê đút nên bùa như chuối. He will save his people from their sins. Nên ở chiều đi bẻ phiên lê đút chuối. Why did Jesus come? Yesu cho những tai To save us from our sins. tai chiều bùa bún bùa lê đút bùa như chuối. To save us from that which separates us from a holy God. Nó vì chủ như chuối bún bùa cháo chinh chỉnh thì hùng ghé chiến. Isaiah chapter 59, verse 2. The prophet, 750 years before Jesus, said, Your sins have separated you from your God. Chiết bẹ hiang chiết bẹ không chỉ hiang chỉ tai đảng Yesu tai như chỗ tàu hòa miền Isia có mấy bùa như chuối bún bùa cháo chinh chỉnh như Tin-Hungh ghé chiến. Sin, rebellion, independence from God, leaving him out, results in separation from God. Chuối tôi tịch Tin-Hungh Muangx Nzung hòa Tin-Hungh bún bùa cháo Tin-Hungh lê go lê tỏi. But God didn't want sin to separate us from himself. Bà Tin-Hungh bún chuối bún bùa cháo Tin-Hungh hai mà hay nhung ghé bún bùa hai lê. So when sin entered in, God had already made provision in his perfect plan that he would come
in himself in the Son, Father, Son, and Holy Spirit to save us from our sins. 當主別辦見嘅正好到代表做主別辦見就好天空靚錢半嘢當多เป็นตาปาเมียนแต่เจียวบุยจุยแต่เจียวบัวปุ่นบัวมจุแกะว่าจะจุยบัวชาวที่ทุ่งแกะเช่น And then another of those prophecies from Isaiah 750 years before says this. แล้วแต่ฝีหางอิสยาตัวว่าเมียนเช็ดแปะมันจะฝีหางจีตายในหันกองด่างยิสุโตเป็นปาเมียนโช Behold, a virgin shall be with child, shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. นี่ก็มาเต่าเสียตอน唔嘅曉到自己講當呢面，我買先為聖靈做一工，連你波就聽你出波曉，Immanuel。 And in case you don't speak Hebrew, like some of the people that received Matthew's gospel didn't speak Hebrew, it's translated for us. 是講每咪都講 Hebrew 話 Immanuel，一嚟呢，見數破咗名嘅。 Emmanuel means this: God with us. Immanuel 天空朝波yiem，嚟呢行孬行。 So who is the baby that was born? 唔到掛出世呢，是喺度 God. 天空， God and man. 天空โตเป็นเต่าป่าเมียน Why? 就係用 To save us from our sins. 為照บัวปุ่นบัวให้เลยดุดบุญยจุย And how did this take place? How does this salvation come to us? เจียวเอ็นให้น่าปุ่นเท่าบัว It comes through the good news. เจียวเอ็นปุ่นเท่าบัวทงเท่าคู่เฟียน The good news of the gospel. คู่เฟียนก็แต่ก็กิ่งโซก็แต่คู่เฟียนยังนักกิ่งโซเซ And Paul speaks of this gospel in Romans chapter 1. ยมโลมาโซแต่เยจาง He says in 1:16, I am not ashamed of the good news of Jesus Christ, the good news about Jesus Christ. เปาโลก็ยมโลมาโซแต่เยจางจะรวยยมนี่ก็เยี่ยไม่แย่คู่เฟียนฝากก็คู่เฟียนเสเยซูกิตู It is the power of God to salvation from sin. คู่เฟียนเสต้มช้าให้เจียวอย่าจูงจุยเมียน Sin has separated us from God. จุยปุ่นบัวชาวที่ทุ่งแกะเลโก All of us are born sinners. เมื่อลานเมียนบัวชดเสบัวเป็นจุยเมียน All of us do a good job of sinning from there on. เยี่ยมชดเสใต้ไทยจานบัวเมื่อลานเมียนยันอยู่บัวให้โจตุเกวนน่ะเสจุย I have some wonderful, beautiful, handsome little grandsons. นี่เนี่ยฟุ้นมาเจียเต้าเนี่ยเก่งจังตุ้จุยเนี่ย And they're little sinners. หนูว่าเก่งจุยเมียน And they fight with each other. จันชาวต่อยบ่จ่าฮะ And they throw each other around. หนูว่าไม่จงยี่จงไม่จอยยี่จอยไม่ข้างนอก And จอ they take each other's toys. เดี๋ยวมันยังกันไหนไม่เจาะมันยังเจาะมันยัง Who taught them to do all this stuff? ฮัตตาจ๋าดูฮัตตาจ๋อ Must have been grandma. ในกูจ๋าเปล่า No, ฮัต it ตา wasn't grandma. ไม่ใช่ในกูจ๋าIt came from grandpa, I'm sure. ฮัตตาในองค์จ๋าไฟ No, we are all sinners. ไม่ใช่วิจุจุยวิจุจจุยเมียน We need forgiveness for our sins. We need help to get beyond our sins. บัวเชื่อมจะถึงกวางจุยบัวเชื่อมจะถึงเถงบัวปุ่นบัวให้ดุดบุญยจุย The forgiveness that we need comes through belief in the gospel. บัวให้ดุถึงกวางบัวจุยนะเว้ยบัวเสียนคู่เฟียนไฟเสียนเยซู I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation to everyone that promises to be good from now on. นี่ก็เปาโลนี่ก็ยิ้มแย่คู่เฟียนเว้ยจุคู่เฟียนใส่ต้มจ้าให้เจียวจุ้งจุยเมียนให้เจียวจุยเมียนปุ่นบัวก็ใบแหลงจะก็ยังได้มีมาโจลงนะไฟเจียวตรงอยู่เมียนไฟ And promises to give God everything in their pockets. แหลงจะก็ให้ยู่เยี่ยมาเยี่ยมเยี่ยมบัวญี่ปุ่นใจที่ทุ่งไฟให้นอบัวจะให้นอแหลงไฟ No. เสีย The gospel is the message of God's grace. คู่เฟียนเสียบัวเหี่ยวคู่เฟียนเว้ยจุปิวเม่งเท่าทินหุ่งเนี่ยเจียวเอ็นปุ่นเท่าบัว It's about God's gift to us, Tin-Hungh not our en. gifts to Him. ปุ่นเท่าบัวใจบัวปุ่นทินหุ่งเนี่ย
to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. Bún thảo mẫu lan miền ở thiên en bún thảo mẫu lan miền tàu lục xiên chia con ở bún thảo chết yêu thái liều bún thảo trung luôn đi miền. But what is that gospel? Hắn là khu phiền sẽ nhung. The Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 Yếm tại Cô Linh Thô sâu chiếm trang. says this, Nè hắn có ngọ. brothers, I declare unto you the gospel. I'm going to tell you what it is. Paulo có yêu à, y buồm bùa khu phiền sẽ nhung. It's what I preached and you received. Tôi y tàu tôi mua chip như khu phiền. It's that in which you have your hope of eternal life. You take your stand in that. Vì chủ vì mua xiên nái mua tôi liu như mèn sẽ tông nái à. It's that by which you are saved, verse 2, 1 Corinthians 15:2. Nè có vì nái mua tôi chiều. And then in 15:3 he says it, hold on. Yêu à chiếm trang tại nhiều nè có hàng nái. I delivered to you, first of all, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he rose again the third day according to the Scriptures, and he was seen, 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 and he was seen. Nè có Yesu kít khu phiền sao nào? Yesu kít tụ tô bê ta pa miền, tại yết ràng cha ta phàm hoi nàng tại. Ta có nín nàng thao, mai miền nín nàng tại chỗ, mai miền tu bọt nín, mai miền tu bọt nín, mai miền chỗ trong Ceng, mai miền chỗ trong Ceng bọt nín tại lư nàng tại. So what is the gospel? Hắn là khu phiền sẽ nhung ọ. You need to believe Mày cho xiên, that you're a sinner and you can't save yourself. mày cho chui miền, mày hay diều mày cần. You bring nothing to the cross but your need of Jesus. Mày hay to hơn nhiều thảo chụp giảng trả, cho liu mày chiếm chữ nhé hăng. And you say, Jesus, be my Savior. Mày Please. con bùa, Yesu chiếu à, ye chip mày cho như diều chiếu. You acknowledge that you're a sinner. Mày chia tu có, mày nhiệm có, mày sẽ chui miền, mày chính chiếm diều chiếu. And yes, you say, God, help me not to sin. Help me to serve you. Mà nếu cho mày có chiếu à, yên á mình ở, thèn chỉ ye bu yếm tu cho chui tòng mày, bà bu ye quang hiếu phụ su mày. But it's not about, I'm going to give you this, I'm going to give you this, I'm going to give you this, I'm going to give you this. If you, I'm going to promise to you, I'm going to never sin again. Giêsu nắm chỉ có ye lãnh bún na chiếu, bún búa chiếu, ye lãnh chỗ na lãnh chỗ búa, Giêsu chiao lộ nắm chỉ hang này. It almost, that's part of the problem. Này sẽ bên dùng xì ở. It's our pride. Này với chủ búa mình tao ở, búa có tại búa hay chỗ hay nhung hay diều búa cần như phải. Don't let your pride get in the way. Tung bún ở búa ở chỗ mình tao chéo tăng chỉ búa chip diều en. Call out in humility and brokenness and say, Lord, I need you. Lẽ búa chủ nhiệm cần cho phải, búa chủ thố thiêu có chiếu à, ye chiếm chủ mày. Give me forgiveness so my relationship can be right with you and better with other people. Thố mày quảng như chuối, bún ye cháu mày hay họp, lẽ bún ye cháu khen như miền ya hay họp. Man is a sinner and cannot save himself. Ba miền búa sẽ chui miền búa hay diều búa cần. Christ died for our sins. Who died for our sins? Yesu tài với búa, hay tao tài với búa, Yesu Kitô. Christ, who is God and man. Yesu Kitô là sẽ buông dành tổ, buông dành ba miền. He is God, so that he is the one who can forgive. Nên sẽ buông dành tổ, Tin-Hungh vì nên cần hăng hay quảng bối chuối. He is the perfect man, so he is the one who can pay for our sins. Nên sẽ buông dành ba miền, nên hay tài vì phí bối như chuối, phải có vì mãi và phải chỉ bối như chuối. He is the God man. Nên sẽ Tin-Hungh ở buông dành tổ, buông dành ba miền. Do I understand it? No. It makes me spin and spin and spin and spin and spin, and now I'm getting dizzy. But I don't understand that. But I accept it by faith because that's what God's Word teaches. That's what this story has told us as we've gone from person to person to person. Ý hai biển tu thầu như phải ở, hai biển thầu, hai biển hiếu dành phải, hai biển hiếu dành. Cha ham cha đô, cha ngón quyền trên mình, bà này sẽ có bùa cho chiếm chủ. Xiên phim, xiên kỳ số con như vậy. What did the God man do? Died for our sins. Ba miền ở buông, Yesu tổ bên ba miền, buông dây tổ, buông dây ba miền chỗ, nhưng gọi nên tài về bùi chuối. He paid for our sins and for our forgiveness. Nên tài về phí bùi chuối, nên mái bùi chuối, nên chuộc bùi chuẩn tài. And then what happened? Nếu chuẩn hỏi ha nó,
he was buried. Nên ni tại liu, nên Zaangc chén phải ni piep chén, He was really dead. nên kinh tại mía. And he was dead for 3 days. Bùa hoi ni tại liu bùa hoi, And after 3 days, what happened? bùa hoi lệ ha nó ọ, He was raised from the dead. nên anh nàng tại. And that proves to us objectively in time and in history that he is who he said he was and that he did what he said he was going to do. Nài sẽ biểu minh ở bún thảo bùa có, Yesu tại liu nàng tại tiết biểu minh có thảo có, nín con như hòa đi ê chân châu. Liền tại con ha ni coi hoàn ê chân châu ha bản nín con đi sẽ tổ hát tao, kê ê chân hăng nó. Of the great religious leaders of all the religions of the world, only one has risen from the dead. Yết chú như là lùng đĩa tao miền Zaangc như ọ, mai đủ tao tại liu anh nàng tại tao. Only one is your Savior. Đủ lan tao bùi như diều chiếu tao hay diều bùa tại liu nàng tại tao. Only one could and did die for your sins. Khung mai đủ lan ọ, hay tại với bùa, hay tại với diều bùa, nhiệt chuối. And he was seen, and he was seen, and he was seen, and he was seen. About 14 times he was seen. Privately, publicly. Ni tại liu nàng tao, chiếc phê dùn miền bọt nín, mà tế tông choáng miền chăm như bọt, mà tế cọ chế miền bọt, ở lệnh như bọt hăng nó, mà chiếc phê dùn chỗ hăng nó. So undeniably true that every one of those followers of his, those apostles, except for one, died a martyr's death. Yết chung ni công chỗ ở, với chủ Yesu chỗ như công nụ bọt liu, yết chung công chỗ nà, chủ miền tái dành yết lan miền hăng. And they went from their little place in Jerusalem and in Israel all around the world, as far as India. Nếu vừa yếm nếu vừa nhé tòng ở Jerusalem chính nè, chun khu phiền còm chiến lắm tòng, mà tế mình thảo India tập bung trả trên, As far as Spain, mà tế cho mình thảo Spain vẫn tập bung nhà mai. and that gospel has continued to reach from one person to one person to one person to another person, and we're here. Khu because phiền, it's true. khu phiền ở yết tòi buôn chia tòi, yết lan buôn chia lan tổ mình, hang nói tại buôn chuối cho nó ý hoi ở tổ thảo bùa. The gospel of Jesus Christ is really very simple. Khu phiền ở xây hung hệ bùa bị hiếu nhé, Have you asked him to be your Savior? bùa nải chia có ô chiếu à, yêu ở chip mà cho như chiếu, bùa nó cho chia như phải. The Apostle John, one of those original followers, said this. Johann ởตัวYesu nhé công châu này hắn nó có, He came into his own. nên tại thảo này miền. They received him not. Yesu tại lò này miền này phình, bà này phình này miền chip nín. But to as many as have received him by faith, Bà hai tao xiên nín, khảo nín. to them gave he the power to become the children of God. Để thiên hùng buôn buôn mai lình, mai lệ, bên này nam nhiều. So the separation that our sins have created, God has paid for so we can be God's children. Vì chuối ở buôn buôn chào thiên hùng ghé chết chỉ dành thiên hùng ghé chết bà vì Yesu cho những con nín tại chân trả buôn buôn trả chết buôn buôn mai chiêu hay mi chào thiên hùng chiêu thông chào thiên hùng họp hiếu. God's children by faith. Vì buôn xiên khảo Yesu buôn bên này nam nhiều. God's children by relationship. Vì buôn mai chiêu thông chào nín buôn bên này nam nhiều. The very sons and daughters, the family of God. Bên thiên hùng yếm hoang tỏi bên này nam nhiều. Now, if you've known or been around Christianity very much, you know there's a lot more to the Christian faith. Sẽ có mua buông chủ Giêsu miền phải có mua hải thảo Giêsu như cháu lao tế nó mà chăm nhung nhé. But it begins right here, right now, if you accept Jesus as your Savior. Bà chia con bây giờ chia con như cháu chia con chào thiên chọn mày chang nè mua xiên khảo nín sẽเป็นchia con. Just like when we're born into a family, we don't know very much, do we? Đang buộc xuất sẽ yếm buồn miền bữa có xuất sẽ tại hồ là bữa mi tu chăm đại. But we grow in those relationships, and family becomes more precious. Bà lệ buộc chỉ con hô yếm buồn miền lệ chỉ con buộc yếm hoang tỏi mà trả chín mà trái cháu buồn buộc trả hiếu tu thảo buồn hoang tỏi. God offers his love to you. Tin-Hungh nín buồn ní hám buồn thầm bùa. For God so loved the world
Tin-Hungh nên độ nải hám lùng đĩa miền. He gave his only begotten Son, Nên chính cho để độ ton xây bùn bùa. that whosoever believes in him Hải tao xiên khảo nín. shall not perish but have everlasting life. Trụ miệng bà tụ yết liu như mẹ. So this morning, I'd like to give you the opportunity to receive, to believe, to ask Jesus to be your Savior. Yêu bùn bùa mà chẳng bùn bùa mà chẳng mà xiên, bùn bùa mà chẳng chip Yesu cho mình diệu chiếu. If you're not sure that you have done this before, or if there's any doubt, there's nothing wrong with doing it again. Có muốn hiếu tu tình muốn kinh xiên Yesu, muốn cún hiếu tu tình, cún xiên tình. What is important is that you believe and that you have trusted in Jesus. Cao chiến chia sẻ muốn xiên nín, muốn xiên khảo Yesu Kitô. So would you bow your heads, close your eyes, Là bùa đỗ trên buông góng bùa kiếp tiết sinh. and pray silently along with me Cho and bùa Pastor Tom. choàng chết tạc cao Dear Lord Jesus, chiếu Yesu Kitô I believe in you. Yi xiên mê. I believe that you died on the cross to pay for my sins. Yi xiên có mấy tài yên sập giảng trá về như chuối. I believe that you are God and man. Yi xiên có mấy buông chỉnh tổ, buông chỉnh ba miền. I ask for the forgiveness of my sins and for you to help me to be the person you would have me to be. Yi thô mấy quảng như chuối, bún yi dấu miền tô mấy chế yi trên mấy mâu tể như miền. I believe that you were raised from the dead on the third day. Yi xiên có mấy tài liệu anh nàng tài ta phàm hoi. Be my Savior. Thô mấy chỗ như diệu chiếu. Help me to follow you. Bún yi kinh chiếp chúa như can lồng mê. In Jesus' name I pray. Tên Yesu Kitô như bùa tào cáo. Amen. Amen. Our heads are bowed, our eyes are closed. Sau bùa đỗ trên bùa cháu kiếp tiết sinh như. If you prayed that prayer this morning, Sẽ có bùa hăng nó kinh hăng nó tào cáo yếm bùa hiếu. no one's looking around other than Pastor Todd and myself. Má tao mảng bùa thế Would nào. you just slip your hand up and say, I prayed that prayer. I made sure I'm a Christian. Một this con morning." gì kinh hăng nó tào cáo kinh oi xiên tình nhé. Số chim bùa bùa mà cả má tao Yes, phải. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes. 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 Nếu bùa bọt nhé. Yes. Yes. God sees not only your hands, but He sees your heart. Thì hùng tan bọt mấy bùa bà bọt mấy hiếu hăng nó. And the promise of God's word is that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Thì hùng như hòa như lành chứ có hãy tao hiểu chiếu như bùa tao chiếu tự chiếu. I remind those of you that are watching around the world in different places what we have talked about today. Thank you for being a part of this with us. Muốn con con mùi hà đào mùa bọt mùa mảng thảo lành chinh mùa mảng thảo mùa bọt thảo nái. You can ask Jesus to be your Savior. Mùa ya phi hăng nhé hãy thô Yesu cho mùi diệu chiếu. Chip Yesu cho mùi diệu chiếu. Please do so. Yi kinh thô mà bùa xiên Yesu Kitô. Thank you, Lord, for your grace and your goodness. Lành chinh chiếu lành chinh mà như diệu ên. We thank you for Christmas. Yi wo lành chinh thảo năm chẳng thảo năm Christmas chẳng hồ. We thank you for family. Lành chinh yi wo mầm hoang tỏi. And we pray that we might grow in the knowledge of Jesus Christ. Bún yi wo cha hiếu chiếu cha hám chiếu chăm phảo yếm Iu-Mienh. And that our lives would reflect His love in this world. Bún yi wo Iu-Mienh hay biểu mình thảo chiếu như hám yên ai bàm kên. Thank you that we don't have to be afraid. Lành chinh chiếu yi wo mzu cầm dìa. In Jesus' name, Yesu Kitô như bùa. amen. Amen. Thank you and God bless you. Merry Christmas.
ôi chú hàm miền mai hiểu chiều nó mai hai hàm chiều Tin-Hungh biểu về ni nam ba miền Tin-Hungh châu hà miền nhé con Tin-Hungh biểu về ni nhé hàm miền ni nhé đô ta Yesu Kitô tai phi bùa nhé chơi hàm bùa đang bùa chú lan hàm lan mai miền bó chia Tin-Hungh sẽ có lan hàm lan xin linh to bên trong Ceng con bùa chào chiều chuông mèn chia hai tao dịp yeah Tin-Hungh xin tỏ Tin-Hungh ya sao in chuang mèn chia Bùa hiu ya xiên Tin-Hungh nam bùa Tin-Hungh châu hà miền nhé con hai tao chán chán làm chiều ya nam can nhé con chuan mèn chiên Tin-Hungh ya cho vua tao chuan mèn chiên của hàm Tin-Hungh ya nam miền quê của ê đồng linh hai tao còn nín hàm Tin-Hungh và trong căn nhé có yêu của tao còn bé hãy mai ê chiến lệ chiến hàm chiều nhé miền ya hàm miền Tin-Hungh châu hàm ba miền nhé con bùa từ chiều Tin-Hungh nhé hàm bùa ôi chú liêu chiều nhé hàm bùa ôi chú hàm miền Tin-Hungh hàm bùa bên xia mèn nhé hàm Tin hàm bùa tao tao hàm bùa tao mê bùa hiu tu con ở bàm kên bùa ngõ hăm nhé mà miền chăm nhé nó lò hăm tòng tòng mẹ ở bà hang y hoi bùa hải thảo nọ Tin-Hungh hăm hải lùng đĩa miền Tin-Hungh hăm bùa cho liu bùa mai Yesu cho chiếu cún chứ bùa như mẹ ngọ bùa như hiếu yết liu khủng chứ nhé cún bùa lò hay nhung tạt ở cha khủng cha táp bùa như hiếu cha hồ cho liu Yesu cho chiếu cún chứ bùa như mẹ bùa tham mai buông hiếu buông ấy như mẹ ở bố bà thảo Yesu hắn biểu mình ni hám ở hắn tiêu dùng con nó Yesu yiem chụp giảng trả liều ni giá mùi bùa tiêu dùng như lấy hắn nó Yesu cho giảng mía rồi chun nó Zaangc cha tin liêu cha mây chiều ye ye nhé chiều phung cõi ye ni ca hai tay quay phun ye tu chiang chiều nhé en keng hồ hai chiều nhé ham keng chang hai chiều sơ chiang dõi chu na
Giêsu can bụi tu chi chiếu quang thế nhẹ trời chiếu lưu lệ chẳng tin tỏ như Ceng chiếu nhìn dấu chiếu hiền chiếu Giêsu hình chia tay nhẹ cha cùng nhẹ nhau đưa tay nhẹ cha chia tu hiền chia bàn kề chiều hát người nhẹ búa bụi tu nhẹ thái người sẽ yếm hàng chiều của tao thái lên nàng búa tao chiều chiều dấu chiều dõi chủ nàng nhẹ chung giang lan cùng Giêsu can bụi tu chi chiều quang thế nhẹ nhẹ trời chiều lưu lệ chẳng tin tỏ nhẹ Ceng chiều nhìn dấu chiều nhẹ chiều trời trên giang tia nhẹ đèo mê ê ra phía dấu chiều cổ miền chiều dấu hùng cùn màn miền bao Hallelujah Ceng chiều chiều Giêsu bụi tu nhẹ Buoqc nhẹ Buoqc thái bụi tu dịp lì chiều dấu chiều dõi chủ nàng nhẹ chung giang lan cùng Giêsu can bụi tu chi chiều Giêsu về pháp miền min tay em chiều Zaangc cha cả phán hỏi đi hẹn nàng ta chiều dấu chiều dõi chủ nàng nhẹ chung giang lan cùng Giêsu can bụi tu chi chiều trôi miền chiều nắng chiều khó liên miền Giêsu dấu chiang dõi chủ nàng Giêsu dấu chiang dõi chủ nàng Leng Jing Tin-Hungh bùn bùa tu chẳng choàng chén bao dung Ceng nín ya tu muang nín như bầu tàu chiếu như khu phiền bùa Buoqc bùa như chiếu với chủ nín sẽ phủi tu bùa Ceng phủi tu bùa thái mái ta nín chạy bùa nín ya chủ bùa tròn tài Leng Jing Yesu Kitô châu như công yếm chiệp Zaangc cha nín tài liu nàng tài nái sẽ khu phiền bùa tại choàng chén Buoqc nín mái chạy chụp lệ với Yesu xia mèn với bùa xiên Ging-Sou để Iu-Mienh oi chủ Ceng với nín cho mấy cái xiên chiếu như miền thô chiếu bùn mây bùa hay hiếu tin khen mây bùa tại xiên nín với bùn mây bùa hay tu yết liu như mèn yếm tin tòng Tin-Hungh ni king ham hải mây bùa nín piu mèn ni ham yếm Yesu Kitô Yohan sâu ta phàm trang chụp lụa yếm con mèn nhé Tin-Hungh đồng nải ham lùng đĩa miền chính chọในđộ tอนchạy bùn bùa hải tao xiên khảo ni tอนmấy chủ miệt bà tu yết liu như mèn mây bùa nải cả y han nó xiên Tin-Hungh Ging-Sou ni có sẽ có mây bùa như duy nhiệm Giêsu châu chiếu mây ya lồng hiếu xiên Giêsu tại mình Tin-Hungh anh bùn nàng tài mây châu tu diệu à nãy sẽ yếm lô ma sâu ta chiệp Zaangc ta chiệp yếm tu diệu như miền bút chiết tu con ha Ging-Sou con yêu Epheso sâu ta nhẹ Zaangc ta pet yếm nó mây bùa tu diệu sẽ về Tin-Hungh nhẹ en về chúng mây bùa xiên khảo nín sẽ mấy chế mây bùa can châu nhẹ sẽ Tin-Hungh chế bùn nhẹ chính nhẹ tu xiên liu nhẹ miền bùa ở chỗ kinh chiến hiếu bùng chiến chúa chiếu anh tài nhẹ hỏi chúa chiến như giang hồ bùa ở chỗ hang tàng nó chiếu lùng đĩa miền hang nài nín bùa tu bọt mây bùa châu như khu sĩ chiều hai thai bùa như tin tòng tía thố chiếu cầu trên bùa tháo bùa anh tu quang